Kidam tang pai pai ni phaing kora player ni Hamren police station ke parlot tapara long bang pharohini sose lapangap achomang atum todam paksi ahoelong kedo donia Karbi ahem mekai pidam choksi adim pen kat etlo bangso puthak puthot kopi ko san pen siklem nang jima lapen rong roba phan orlang no chomang tumpen kachire dunang jima bangso puthak tapara hawar ke doan Karbi atum chingrum si kachingwai pon padopon bangso kachingwai porchi da hut KSS song atum sitame chomang atum hem me ke kai di maklong an humri dam si ahok pet alam thi patini dam tapara hawar along patuni ke ong dung arat atum kachingwai puthak kachathana bangke ahoyalong kapang samji mate monsam kapathil ji aphan ahoyalong an Karbi Autonomous Council Dr. Tuliram nang hangwang nang po lapen ahoyalam bangke monsam nang pathil nang po pusi ningje pon muli tuma phana bangke ladak pen nang kiplum je phan loksi ke klem puta chathan panthu jata phire ne adung hana awlo ni nil tum ka changa pon lam thei la kuno mane tong se pat pen sutame ne tum rong si cherai komi pan tum cherai pon lon hai chama ma tum pen tine akai no ang bom se bi pan se lom so bang tha ang tenang itu mapan aprang pen la son kaching kin kaching chap ko pine nang ke ther nang ke hap lu panga ba chomang dum la puson dum ma aprang pen bu ku ta pun awe ta pun thei kai ki sta men tum ching sam salang chidam nang elang thewang nang elang se ni tum ke sipulo tala bang so puthak nang lit tum phan no na mat ke ko pine nang lit tum pran nang pe dam ji la puson nang ka chi sik balang lit tum nang ke ther nang ke hap dum ma du ason lo mane du ayo sala hem mari tum ta ni nang ke kai lo si pini nang lit tum la bang so puthak sodak pen ko pilo nang lit tum Karbi anglong arat aphan ka pachini ponji ma ta lit tum ki thegi ding nang lit tum ko ppc pachini ponji ne tum hin ben ke ponji kai la pelo non rabjing pen tuma cm tiram ro hang ta la su dak ka huri saya dim naga pangsam ni tewang ye pan sing tum ni pen ni nang lit tum lokal mc ke itu malukal MDC ke rina terang ti alang li phanang li tum ko pisi ku ponji alang phanji puji tala bulo alang di jawang pen dak nang galang dia pansi ni tu mahin pen ke hang lo tang tenang li tum dak tapat arong don kan anbak don nang li tum itu marong don hari ni absen di don halapu KSS atum tapara long ka humri da mahut Meghalaya Raikom Saikhi atum sitame kidang ahut kachiton chirajok malom so phan abangke hul chodu rasansi thek ponlong lo bonta Karbi anglong Raikom Saikhi atum hin pen pangsam dunsi Meghalaya Raikom Saikhi atum phan kachadam thurub lo Meghalaya lapen Assam adui hoy alam ki suluk sodak ladak atomon ke jap pinian ke chekloyon pli ke pleng po anlo labang suang bong ahut pen ke ilitum akiduk det ke boy det adaya we pin Karbi arenga hu ke sodun kiduk det ke boy det adaya we pin Karbi ahem me nang kekai lapen ke ilitum Karbi ang long along le itum labang so serang long along ke wang bor ipen ladak Meghalaya government pen asona development nang ke claim itum thek pon long lo dak lang long chort mate ia long entry tax get alam ki nang ke klang pen la ansuluk sodak apor sitame ilum Karbi anglong Autonomous Council la pen Assam government pen ladak aphan RD nang ki pidun theklong lelang sitame Meghalaya government pen West Jantia District Council pen chenglok Meghalaya pen a government atuma bangke ladak kaprek a development nang ke claim ituma long le nang ka chirai puson sila dak nang claim lo la pusona joine ladak tapat langki roy long sitame labang so apam itung West Karbi anglong long isi ke lang mesen adim ladak itung Karbi anglong Autonomous Council pen komentu near ni pen ladak nangka humri mate ladak along le phan RT ki pipon awe bangso West Karbi anglong pen Meghalaya West Jaintia Hills ahoyalong Assam Sarkar pen Karbi anglong Autonomous Council atum nangkelang kawe mate kaching thur sai thangnat nangke dengawe sitame Meghalaya West Jaintia Hills ahin pen bangke Karbi anglong along le alo nang litsi ason kaching thur sai nang klem bom lo pusi KSS asongja popen ninje pon
Nasi ahoy kacirai kom Japan Karbi Autonomous Council hinteng nang humrira rataphan aning kapathe te kanga bangke akinang sot binong puta ninje ponthum एसोसिएशन की तरफ से इस प्रेस मीडियम की माध्यम से मैं सरकार को यही आदेश देना चाहता हूँ कि हाल ही में यहाँ तापत लांगकिरोय में एक टेंशन सिचुएशन चल रहा है। ये एक्चुअली बॉर्डर इशू नहीं है। आई वांट टू the Karbi Student Association want to let to know the Assam government actually this is not a border issue. ये लैंड encroachment का इशू है। यहाँ में जो सिचुएशन चल रहा है खांदुली में हो, लांगकिरोय में हो, मेघालय की बॉर्डर एरिया में कहीं का इलाका भी हो, एक्चुअली ये बॉर्डर का इशू नहीं है, ये लैंड encroachment का इशू है। बॉर्डर जो है 1959 में प्रॉपर डिमार्केशन 1951 में प्रॉपर डिमार्केशन किया हुआ है। अभी भी कई जगह पे बॉर्डर का पिलर सुरक्षित है और नेचुरल बाउंड्री अभी भी सुरक्षित है। ये जो यहाँ में एक टेंस चल रहा है, एक्चुअली दिस इज अ वन साइड एग्रेसिव। ये मेघालय की तरफ से बारंबार हमारी मातृभूमि पे ये आक्रमण किया है। सो इस प्रेस मीडिया के माध्यम से सरकार को यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द यह बॉर्डर में एक पीस मेंटेन करने के लिए आप लोग चर्चा कीजिए। Langhim Pipen, Biusing Tiso, Karbi Live।